Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Тико блогер достар. Біз бүгін сіздермен бірге Майнкрафт выживания 3-ші бөлім. Біз алдыңғы бөлімде мына үйді соққан болатынбыз. Енді видеомызды бастаймыз. Достар, біз алдыңғы бөлімде осы үйді соққан болатынбыз. Міне осы көшемізге новый дом. Енді бұл үйді бітіріп тастаймыз. Алдым яқты лайк шпатапты. Мына үйді бұлшықты соңған ет ұстаймыз, короче. Ұстаймыз. Емай, бізге күрек келген. Міне сұрттар, алмаз, анауына жинап өзіме жинадым. Кеше алдыңғы бағана өзім тоже жинағанмын. Достар, осы видеоға бір скоро 50 лайк жинап тұрсаңдар, пожалуйста, 50 лайк жинап тұрсаңдар өткеніміз болады. Так, міне енді бізге кварц керек. Кварц керек. И бізге черт ету керек. И кеттік. Так, бізге кварц тәшке қоямыз. Керемет. Это әдебі болды. Керемет, я. Етіп дәшетке квартасты қоямыз. И все, дәшетке тепешекті қоямыз. Дәшетке ал енді. Так. Розовый андейсті. Я атып түрліген. Соны аламыз. Так. Так, осылай. И осылай. И осылай. И осылай. Ах, блин, кирка адауды жасап алғанбыз. Достар, егер де видеосы лайк басып арлыға тіркеліп, қолда жүре беріңдер. Видиште, бірдесе отқет болды бе. Так. Бізге керек ес. Достар, біз сөйбесін жабатын деген абаптық ағаштарды да ағаштар пасы тұттады. Сол жинау керек. Қазір әзірше жинаймыз, ал сіздер көрмейді күте тұрғыздар. Кеттік достар, мен жинап алдым. Енді яқта осы үйді біз тұсау керек да, осы үйді. Қырық екі жинап қой. Достар, ертек бізге күрек. Достар, так бізде күрек бар. Осы күректі аламыз. Намечтің орнына қойсылық. Ертек дегенше біз кеттік. Анайды солға. Önce sastırılır. Night biz sol gerek. Kürek var ya. Yerinde. Yastaktan nasıl işte. Nerede? Ya olsun nasıl ya 42 değil. 42 nasıl almış. Ekmeğine ciddi dodun ciddi. Ronna yemesin. Bu bakmıyor musun? Bulursun. Tak olsun. Sol gerek ne olsun. Bu sol gerek.
Uyumuz tozup ketdi bu uyumuz. Uyda tura. Yasla jüri yasla. Turaver tozup ketdi ol. Tek qara suduklardan alır gerek. Suduk içinde zatlar var. Zatlar var. Ужында да тұрап мынадай алышып кетті. Төбесін су ағамы де шаңға. Dostlar neydi buzuğa sələk qaldı səl qaldı. Baktı. Ini besar. Ya da tutmuştu. 40 olsaydı ya. Nesiz bir yıl sağlık. Отыртса көресің. Дұпсы. Зекалы. Tertasal kiri. Tak nasi itu.
Yok ezit yapamadık korktum. Yok ezit yapamadık. Ben ezit yapamadık dostlar. Dostlar yetna tüyün siyos dağıldı gerek. Öyle. Öyle set devam ediyor. Dostlar bitirip tutam gerek olsa yiydi. Neşedim. Neşedim liste sayıyor mu ya? İşte sesim kazanıp sesim bu gerek. Ini bahanan Cina film belum toko ben просто depan уже terus просто depan просто depan сияқты да білмеймін қойғашы просто depan Sekat. عندي روزي صنعت ورتلقن عندي تغيري عندي Rozi takıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar dostlar. Arkadaşlar seviyorum. Çok istiyorum. Dostlar da tutup осы жерде өте керемет. Сіздер давайте лайктарыңызды басып анаға тіркеліп отыра беріңіздер. Оп. Olmuyor. Сервизде өте керемет достар лайктарыңызды басып анаға тіркеліп отыра беріңіздер. Осы видео елу лайк жинап қойыңыздар, пожалуйста, достар. Жинағанымда жинап қойыңыздар. Өте керемет болып шықты. Я потерял десь.
Bıtırıp tastan gerek olsaydı. Atacaktım Amerika. Sizler like'larınızı basıp arnağa tіркеліп отырыңыздар достар. Sizler like'larınızı basıp arnağa tіркеліп отырыңыздар. Günden geçti. Bunu analizit. Bunu şimdi geliyor. Bir şey koyuyoruz dostlar. Bir şey koyuyoruz. Bu başka narsalar koyabiliriz. Sizler arnağa tіркеліп, like basıp arnağa tіркеліп отырыңыздар, комментарий жазып. Оғасын факел дегендерді қойып. Oda Ivanovic. Sosun Ankara'ya özümüz veririz dostlar, özümüzü kalağanmışlar. Так. Nokta. Ne özümüz. Ana tak. Özümüz veririz. Так, dostlar, nasip geldi. Fakir koyup dostlar. Fakir. Fakir. Sürüyoruz. Sürüyoruz. İyi sürüyoruz. Bu. Ne? Один bulduk dostlar. Mine ötüp gelemiz dostlar. Sizler de like'larınızı basıp arnağa tіркеліп отырыңыздар. Kaçıncı çıkmıştı? Olmasından da olsa ortasında ses var. Evet, ortasında ne var? Yasak var. Bu kelime size baytalıktan
Sırtlar dersi kestik indişi. Oh, adayım oldu. Başlıyoruz. Bakacağım. Adayım oldu. Tut bakalım hadi. Прислабься. Ben ne havaya slayt dostlar. Sen için dostlar beni uyuttu geri mutlu oldu. Sizlere like'larınızı az anlayacağınızı oturabilirsiniz. Ya ne oldu? Осылай бола ма екен достар? Осылай әдемі сақтырайын. Өте керемет топты айтылаттыңыз. Алда жүргеніңіз. Так, міне нәрсеттен аламыз. Өте керемет топ достар. Sanatта koklayın. Bizge keregi dostlar. Tak bizge keregi var keregimiz. Akap bomaladı. Tak nanti blok dostlar. Sonra kerek keze alıp süremiz bloklar.
Benim kazma bırakıyorum. Ben uzun yaptım. Tavuklarım. Güzel ama. Uzaktı bana. Buldum ki kapatalım. Çok fazla saklayalım. Bunları attırdım. Oldum. Çok vardı. Dostlar öte kelimet oldu sizler like'larınız. Dostlar öte kelimet oldu sizler like'larınızı basıp bana hatır gelip oturaveringizler. Sizlerle olan men Kiko Blogger Tekneşki. Koyup şimdi böyle dostlar serice bağına televizyonun yüzünde sağım bulatımın video atışını durup şimdi televizyona koyup bassak bu hatta bu ne dostlar biz iyimizi sen depmen bir ciddi at kasır ya ciddi at durup bir şey yok tane açısı yok ne bir ciddi at dostlar nesimiz kamera özün tam ne 200 ciddi at kasbının özün nesek böyle dostlar bizim evimiz dinleyip kaldı. Bizim yüzümüz tasap şatırmaz. Yüzümüzü eline şirkete. Bana televizyon bitirip tusadım. Yeniden eşitliğe bildiğimizde zamanlarımızla yapmıştık. Şimdi hoppa bırak. Dört dedim orada. Toplayıp. Dostlar bunu kelimet oldu. İyimiz sizlere like'larınızı alsam. Artık gelip oturabiliriz. Sistemim bulamıyor. Tık oluruz. Endişe sağ ol. Sağlamak olmuş. Sağ ol.